Ewa dinamna yondu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Watukufu ikawa mba demurunga harma zi siti yatu habari za Komor pamoja wajao na isiti ikawa mba derumishe walirazini chaîne de Komor pamoja wajao na Komor Dunia News pamoja na siti za mbali ikawa mba zo jitsanganyisa na wasi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Hasa tuani leo na kosha ni jeni jibu bandu ya makadima ikawa mba denaki ya harma zerezo hasa tuani na wantu ikawa mba duwalo mwenze wantu ikawa mba wajitia wamba yo daula ya haki be woka de mwenze ho woka mwenze yani woka mwenze karongwa mwenze walo Faransa walo Maore ikamba ani jifahari amba ari wata daula ya haki bila kwa wasija wajarpara hunu rajarumie daula ya haki enge bavo rako na kojorongo wana makalima ikamba dwa rongo la bavo nendongo we na tena amba tikia wantu wakorongo amba wantu wafanye mardo wabushi makomorie wahime washuke pareni wafanye mardo wabushi amba wao wasirinani wajitolea pareni mazamono za jiribushi nizuzi vovo watu walo Faransa ikamba wahari maskanape na walo Maore ikamba jwala soa bubua wao wahime wamba ari makomorie na rifanye maride wabushi rishuke pareni rifanye movement nimambele makamusha na musha buri pare hunu na musha buri pare hunu rishuke pareni na mlao Faransa au na mlao Maore mje muri pare hunu jorshuke mavareni wote toshuka ngahijar toshuka pareni remplace baki hoho ajar sarbia amba arishuke pareni rifanye movement ni usikasina movement na mtu hunu komori hunu usikasina movement na mtu komori hunu usikasina movement na mtu atuko wonsi hunu sawa u wavavo na ikabu shini leo washuku mavareni wo wana tuambu nyingi swatambishao mana bushini wo wanatombuza mwenge wo washuku mavareni hatombuza mwenge wo washuku tarele atombuza mwenge ikamba wastambia mwenge atu nuko morena mwenge wenda 24 sur 24 kavasi vahano harma sosha nzuani au harma sosha komori kutupara mwenge mba usijenda wasishuka parara rende wo bushi washuku parena bakaspara majwanwa drista zamaji lishirika lrengo luudzwa na wajeni kawashina wa maenkompeta wabu wabushi wahimu hudai zaki zao no yo haki wahimu wadai de waja uhaki kai dailu haina mnaile haki kai dawi kai dailu anamne kamando chikapare no wamenye wawana wafutiane mao wachiane moro yitsi hallo haki kai dailu wa hallo enge hatu hunu komori wasi karsina problemi tuko yonsi azali arivingi hawema harmwensi rispara majirino rispara nsoholerile risipara mwengeri uniha zatu zera entreprise zizavavo ingi vavo risivushile marhaba muwe daula kulinera zala sumani ikawamba leo masuwa ya kumuri yani ushindo ya metrize hasa tuwani muwarina nzoni nangazja amba mwanansi mtu kasta afanya hazi ukata afanya zamana entreprise zizavavo nurili fatihu wei kula hima aspashi andezi ngoza entreprise za hisha harmwensi nurili fatihu kule wakata hima asla mwenze andazungoza entreprise bovuna kama tukatafanya hazi mtu yani i problemu nzo hatu vani nzuani hasa twani wontu kavenzi wazungwa hazi wo venza tu warango maraisi muira yusi mui na za entreprise za vavo samani enge vavo wontu mlo Faransa mkawamba mtamrongo mba ndo ashike mwenze na mshuke mjemuri pare hunu tutoshuka mana wa mkamo wonyumlo Faransa wanyumlo Faransa mweshuka majorushuke ba mavareni jordai mana mtsi watantu ko jordaiyo kavasi ntongo huno mba yazur waskasina twambu muhi wa dola ringiza sintongo muhi dola ringiza na vani leo insécurité yoye ito jadidiwa hasa twan ministre de l'intérieur aringazi mazahi dès aujourd'hui muhi waljeshi takfin aringazi manazahi Lukman Azali aringazi manazahi watu pia waringa dhamana zao kakula mtu kamba insecurity mhusu mwenzi aringa dhamana zao nisamini amba usawa na usawa utoparuhana na masua pia insecurity yensi utoparuhana inge vavonsa mjibu wantu ikawa amba wao wa armas kanape waslas pom de terre amba wasi kartushuka mavareni nzuani hasa twan nzuani wasikartushuka pareni amba sidai ntongo ngazija katoshuka pareni mwalika atoshuka pareni
ngono watu waspara maji watu waspara mwenge ili ntungu ya wabushi yatsonga watambi hao atawashuka pareni watsonga mamondo tsali wasuwana atu hunu rishuka parera rindeni rina maji atu rina mwenge watu rina pia ntungu zatu za sawa rishuka parera rindeni rade intini mana bada mtu shuka pareni ambana maono ya hatana dai wasira de intini kasina ntungu ya ndo dai ntungu zatu za sawa enge babo tsari ire wantu mlo spombiteri na nyumlo maore mrosombione la pafu ambana mshika mjamuri pare hunu joshike mavareni wami mwahija wamlo handa ntoshukao nsokana wanyu mwahija wami toni nsokana wanyu ratio moro nsokana wanyu ratio moro wami toni bena muje bika mtoke nsoma saribia wantu ambao washike pareni maneka watoja bila mtu atola washike pareni anajonde ovu aina mshike mjamuri pare inge bavantara mabana bantu mlo riskana pe mlo kapana pesho mlo pomme de terre ama mtwela pomme de terre kura mtondo zugabana lala be mtu kaketina haturike kiri kwa morunu karsina problemu i problemu ilo hunu matako le lazali ya sumani na umana hainur al-fati wa zaranje pia akasina to mitoko yons ari mwesu washini kavasi to mitoko yonsi inge bavo ile ntongo ndakoza nayo ile emission ndakoza na ileo jorambia amba wantu kama dem sarbia mopeu amba wantu ko morunu watu washike mavareni arije wa bushu washuku basi bushka wengi ari mwansi Afrika wantu pia washuka wasizona Burkina Faso tiji havi o Wagadugu o pia wantu washuka be hatu uno karto shuka Madagascar so washuku mana wana problem lima na washuka wasikara sina problem ichuko yonsi enge babo wanyumlo har maskanape na mkemakini be kam to mar sarbia wasir loko morhun ambar shike mavareni sino na kam la ho muja mana bani problem wanyumsla gwato be kam skirmasha na hunu mahisha kam torno nchongo wanyumlo Faransa na muje maopoza mlo Faransa mlihizao wanyumumfethe hemu wa daula mlihizao namje kaptoro ndo tanchongo wanyumlo maore mlone bababa namshuke njaburi pare van kaptoro ndo tanchongo asali yule karinde mtu nchongo azali katumdana ni riyeji tumaisha hunu tumulahikini rimdenke ni rimwenti ni latabula hadisi namje ikakolo nyuma poza namje kwa kwelu poza timtuke tsarma kanape yake tsarma arenga redimi yake nta hilagua amba vale ari wontoshiki mavareni yuke kir enge babo to para babo ntosa na salamu julahanyu araba to para natana wakati wengine inshallah.